Spetsnaz, itsinda ry'ingabo zidasanzwe z'Uburusiya. Ingabo zihabwa imyitozo ikomeye cyane kurusha indi mitwe yose y'ingabo yo ku isi. Spetsnaz ikaba ari special force y'Abarusiya. Izina Spetsnaz rikaba ari impine y'amagambo asobanuye Russian Team for Special Purpose Forces. Muri iki kiganiro turagaruka kuri iri tsinda ridasanzwe kandi ritinywa na benshi cyane ku isi. Ubwaryo ni igisirikare ukwacyo mu ngabo z'Uburusiya. Rifite ubutasi bwaryo ndetse n'ibikoresho bidasanzwe rikoresha mu bikorwa byaryo bya buri munsi. Spetsnaz ikaba ikora ibitero bidasanzwe ku buryo bwihuse kandi neza. Muri ibyo bitero harimo ibyo mu ntambara, gutabara aho rukomeye, kwivugana abanzi b'Uburusiya ndetse n'ibindi. Aba basore kandi bakora n'ubutasi haba imbere mu Burusiya cyangwa se hanze yabo. Banakora n'ubutasi bukomeye kandi bwo ku rwego rwo hejuru ku isi yose, aho batata bakanagenzura ibihugu ndetse n'ababitegeka, bakanarenga bakinjira mu mishinga ikomeye y'ibindi bihugu, bakayiba bakayijyana iwabo, aho iyo bibaye ngombwa ihita ishyirwa mu bikorwa, ba nyirayo bakazatangazwa no kubona Uburusiya bubatanze gushyira mu bikorwa ibyo bari bazi ko ari ibanga. Iri tsinda ridasanzwe rikaba ryarashinzwe n'uwahoze ari perezida w'Uburusiya Bwana Joseph Stalin mu mwaka w'1950. Bwana Stalin akaba yarashinze iri tsinda ngo rijye rikora ubutumwa budasanzwe ndetse n'ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru mu bihugu byari bihanganye n'ubumwe bw'Abasoviet muri icyo gihe. Spetsnaz ikaba igereranywa n'itsinda rya gisirikare ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 70th Ranger Regiment cyangwa se Delta Force. Uyu mutwe wihariye mu ngabo z'Uburusiya ukaba ari umutwe munini cyane, ariko nanone ugabanyijemo ibice bitandukanye tugarukaho muri iki kiganiro kugira ngo dusobanukirwe neza imikorere yawo mu bice byose biwugize. Igice duheraho bwa mbere ni umutwe muto witwa GRU ubarizwa mu itsinda rigari Spetsnaz. GRU ikaba ari ishami rya Spetsnaz rishinzwe ubutasi haba imbere mu Burusiya ndetse no hanze yabo. Uyu mutwe GRU ufite inshingano zo gukumira abatasi bo mu mahanga ndetse n'ibikorwa byabo ku butaka bw'Uburusiya. Iri tsinda kandi rishobora guteza imidugararo mu bihugu bihanganye n'Uburusiya, ndetse rifite n'inshingano zo kwica abategetsi bakuru, abasirikare bakomeye Uburusiya buba bushaka kwikiza. Ibi byose bakabikora imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Birumvikana ko kugira ngo bagere kuri uru rwego rwo gukora izi operasiyo baca mu myitozo ikakaye cyane. Imyitozo ihabwa iri tsinda rya GRU ni imyitozo ibakuramo ubumuntu bwose ndetse no kubabarira. Ni imyitozo ikomeye cyane kandi ibabaza umubiri kugira ngo aba basore babarizwa muri GRU bayisoze bakomeye ku mubiri ndetse no mu mutwe. Aba basore batozwa kutagira icyo batinya ndetse no guceceka cyane ku buryo nawe wapfa kubatahura mu mirimo yabo ya buri munsi. Hakiyongeraho no gutozwa kuba ahantu hose bashobora gutumwa ndetse no kuhacengera nawe urabutswe. Nyuma yo kunyuzwa muri iyi myitozo yose ikakaye, bigishwa n'indimi z'amahanga zitandukanye hagendeye ku butumwa buri umwe azahabwa. Ahantu hazwi iri tsinda rya GRU ryakoreye imirwano karahabutaka harimo muri Angola, Beirut muri Liban, Afghanistan, Vietnam ndetse na Cambodia. Iri tsinda ridasanzwe muri Spetsnaz GRU niryo ryahaga amakuru y'ubutasi ingabo za Vietnam mu gihe zarwanaga n'Abanyamerika ndetse n'Abafaransa. Hakiyongeraho gufasha ingabo za Vietnam mu myitozo ndetse no kuziha ibikoresho. Hari operasiyo zikomeye zagiye zikorwa n'iri tsinda GRU kandi zigasiga amateka. Muri izo harimo imwe GRU yakoreye muri Cambodia ubwo yatwikaga ikigo cy'Abanyamerika. Ingabo 8 zo muri iri tsinda GRU zakoze operasiyo yo gucengera mu kigo cya gisirikare cy'Abanyamerika cyari kiri muri Cambodia. Zitwika hafi ibikoresho byose byari muri icyo kigo, harimo indege ndetse n'ibindi. Icyo gihe Amerika ntiyamenye ikikubisaho giturutse. Ibyo byose byakozwe n'ingabo 8 zonyine z'Abarusiya. Alpha Group cyangwa se FSB. FSB ni itsinda rizwi cyane ku isi yose. Rizwiho ubutasi bukomeye cyane imbere mu Burusiya ndetse no gucakira abanzi b'Uburusiya, rikabakorera iyicarubozo rikomeye cyane. Iri tsinda rigizwe n'abakomando batinyitse cyane haba imbere mu Burusiya ndetse no hanze yabo. Alpha Group iri naryo ni itsinda ribarizwa muri Spetsnaz, rikaba rizwi cyane nka FSB. Iri tsinda abantu benshi bararizi cyane kubera ibikorwa by'ubutasi byajengereje abahanganye n'Uburusiya cyane cyane hanze yabo. Alpha Group cyangwa se FSB ikaba igereranywa na Swiss Army Knife of Special Unit. Inshingano nyamukuru za Alpha Group nizo gukora ubutasi cyane cyane imbere mu Burusiya. Abagize Alpha Group bakaba ari abakomando kabombo kandi bateye ubwoba. FSB ikaba yaragiye ikumira ibitero imbere mu Burusiya byari byateguwe n'intasi za Ukraine. FSB ikaba yarafashe intasi nyinshi za Ukraine zaba zabaga zimaze gukora ibitero by'ubwiyahuzi mu Burusiya ndetse n'izabiteguraga. FSB ikabikumira bitaraba. Hari amavideo menshi yagiye agaragara FSB yaciye amatwi, amazuru ndetse n'iminwa intasi za Ukraine, maze aba bakomando bagize FSB bagaha ibyo bice by'imibiri intasi za Ukraine zikabirya. Ibi ni ibintu byahahamuye intasi za Ukraine ku rwego rwo hejuru.
ndetse n'abandi bakurikiranira bya hafi ibi bitero bidasanzwe by'Uburusiya biri gukorerwa muri Ukraine. Iri tsinda rikaba rikora ibikorwa nk'ibyo KGB yakoraga mu gihe cy'ubumwe bw'Abasoviet. Binavugwa ko FSB ariyo yasimbuye KGB. Muri zimwe muri misiyo ziteye ubwoba bakoze harimo guhirika ubutegetsi Kabul muri Afghanistan, bikarangira bigaruriye perezidansi y'iki gihugu cya Afghanistan. Iyo operasiyo ikaba yarabayeho mu gihe gito cyane, irangira ikuye ku butegetsi Hafizur Rahman wahoze ari perezida wa Afghanistan ku itariki 27 Ukuboza mu 1979. FSB ikabizwiho guhahamura ibyihebe kugera aho bamwe bavuga ko itera ubwoba abaterabwoba. Bazwiho kandi gukora operasiyo zigoye cyane, harimo kubohoza abashimuswe n'ibyihebe. Ubu bivugwa ko ab'ingenzi muri Alpha Group cyangwa se FSB ari 250. Ni bake ariko bakora akazi kagoranye kandi bakagasoza neza. Alpha Group kandi bagiye bakora akazi ko kurinda abakomeye muri Afghanistan ndetse n'ahandi mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Aba basore bakaba bahabwa imyitozo ikakaye mu gihe kingana n'imyaka 3 yose, harimo kurwanira ku butaka, gusimbukira cyangwa kumanukira mu mitaka, kurwanira mu mazi ndetse no mu bukonje, kurasa badahusha, kwirwanaho bakoresheje imibiri yabo nta ntwaro, kwiga indimi z'amahanga zitandukanye ndetse n'ibindi. Muri Spetsnaz kandi harimo n'irindi tsinda ryitwa Group V. Group V nayo ikaba ibarizwa muri FSB. Rivuze ko ari itsinda rito riri muri Russian Federal Investigation Unit. Group V ikaba izwi ku mazina atandukanye, harimo nka KGB's Old Vega Group, Vampo cyangwa se Spetsnaz Group V. Group V ikaba ifite ubutumwa bwo gukora sabotage zitandukanye ku banzi bahanganye n'Uburusiya, hagamijwe kubacanganyukisha ndetse no guteza imyiryane ku bahanganye n'Uburusiya. Kuri ibyo kandi hiyongeraho ko aribo barinda intwaro kirimbuzi z'Uburusiya ndetse n'ahandi hakorerwa imirimo ya nucleaire. Aba bafite ubutumwa bwo kurwanya iterabwoba ndetse no kurinda ibikorwa remezo binini by'Uburusiya. Group V bakora n'ibyo bita HH missions mu gihugu. HH missions ni misiyo cyangwa ubutumwa bukorwa mu ibanga rikomeye cyane, kuko ubutegetsi cyangwa igisirikare bataba bashaka ko hari ahandi byavugwaho cyangwa byumvikana muri rubanda. Bivuze ko ari misiyo cyangwa operasiyo zikorwa ariko zigakomeza ari ibanga kandi ririnzwe cyane. Misiyo nk'izi mu Burusiya zikaba zikorwa n'abakomando bava muri Group V. Ukuyeho ibyo kandi n'intambara barazirwana cyane. Nk'ubu bagaragaye muri Syria ndetse bari no muri Ukraine. Iri tsinda rikaba ari ibanga rizwi na bake, ariko ibikorwa byabo bigasakuza kuko babikorana ubugome bwinshi ndetse no gukubita ku buryo buteye ubwoba, bagahita baburirwa irengero. Group V ikaba iri mu matsinda make kandi mato atinyutse cyane mu Burusiya ndetse no hanze yabo. Iri tsinda kandi rikaba rigizwe n'abahanga muri CQB, Stealth Acceleration Tactics and Weapons Mastery. Ni ubuhanga bwo gukoresha ibyuma bya gisirikare ku buryo uruhande rw'umwanzi rudatahura imbunda cyangwa ibindi byuma bya gisirikare umusirikare yitwaje. Ibi bibaha ubushobozi bwo gucengera mu mirongo y'abanzi imbere cyane, bagamije gukurura amakuru cyangwa kugaba ibitero bitunguranye ku banzi. Kandi haba hagamijwe gusenya strategic target cyangwa se ibikorwa remezo by'ingenzi byo ku ruhande rw'umwanzi. 40th Guard Spetsnaz Brigade. Iri naryo rikaba ari itsinda rito rigize itsinda rigari Spetsnaz. Iyi brigade ya 45 ikaba ariyo tsinda ryonyine rirwana mu kirere mu ngabo zidasanzwe zigize Spetsnaz. Ribarizwa muri Russian Airborne Forces VDV. Rikaba ari ryo tsinda ryashinzwe kandi rigatangira gukora imirimo yaryo guhera mu 1994. Ibi birigira itsinda rito mu myaka ukurikije andi matsinda twagarutseho agize Spetsnaz Special Forces. Iri tsinda nubwo risa n'iribarizwa mu gisirikare kirwanira mu kirere cy'Uburusiya, ariko guhera muri 2015 ryagizwe brigade isa n'iyigenga ishinzwe kugenzura no gusigasira umutekano hafi y'imirongo y'abanzi. Ni ukuvuga ko baba bari kugenzuraho indege cyangwa se ibindi bigendajuru bigwa ku mirongo y'urugamba ndetse n'ahandi hari abanzi b'Uburusiya bategetswe kurindira umutekano. Mu magambo make, iyi brigade ya 45 irwanira mu kirere ishinzwe kurinda abasirikare barwanira mu kirere b'Uburusiya ndetse n'ibikoresho byabo. Mu kazi kabo kandi hiyongeraho no gukubita umwanzi ku buryo bukomeye cyane ndetse no gusenya command postes, udasize gusenya imigambi y'abahanganye n'Uburusiya biciye mu gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi bye ndetse no kwica b'ingenzi ku rugamba bahanganye n'Uburusiya. Aba nago bategereza ngo umwanzi yizane, ahubwo bajya kumuhiga bubi na bwiza. Iyi brigade ya 45 yakoze misiyo yo gusenya bya nyabyo inyeshyamba z'Abanyarubaniya mu rugamba rwabereye muri Kosovo. Ni misiyo yabaye muri 2001. Iyi misiyo bakaba barayifatanyije n'itsinda ridasanzwe ryo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa Green Belt. Ingabo z'Abanyamerika zo muri Green Belt nazo ubwazo zatangajwe n'ibikorwa bya brigade ya 45 yo mu Burusiya kubera ubunyamwuga no gukubita vuba abanzi ku buryo butangaje. Abanyamerika nyuma yo kubona ko izi ngabo zidasanzwe kandi zifite ubunyamwuga no kwihuta ku rugamba, byatumye igisirikare
igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitumizaho bamwe muri izi ngabo ngo bajye kuzitoza. Muri 2012 ingabo 22 zibarizwa muri uyu mutwe udasanzwe wo muri Brigade 45 zagiye gutoza amatsinda yo mu ngabo za Amerika. Zahaye imyitozo 10th Special Forces Group. Iyi myitozo zahaye aba banyamerika ikaba yarabereye mu ishyamba ryo muri Colorado ryitwa Carson, aho bigishaga ingabo zidasanzwe z'abanyamerika tekinike nshya z'imirwanire zo gukubita umwanzi ku buryo bukomeye cyane kandi atunguwe nabashe kwirwanaho. Muri make ni tekinike zaberekaga uko bakubita umwanzi namenye ikimukubise. Aba bakomando badasanzwe b'Uburusiya kandi bigishije abanyamerika uko barwanira mu mijyi minini, bagafata inyubako zigaruriwe n'amabandi cyangwa se abaterabwoba. Navi Spetsnaz. Izi zikaba ingabo zirwanira mu mazi zo mu mutwe udasanzwe Spetsnaz mu Burusiya. Navi Spetsnaz izwi ku gatazirano ka Russia's Commandos Frogman cyangwa se abakomando b'ibikeri bitewe n'ukuntu bashagajaga amazi ahantu hose batumwe gukora operation. Aba bagabo bahabwa imyitozo ikomeye kandi bahoza mu mazi, niyo mpamvu bakunda kubita abakomando b'ibikeri. Ibi kandi byo kubita abakomando b'ibikeri cyangwa se abagabo b'ibikeri biterwa n'imyenda baba bambaye iyo bari mu mazi, ibashushanya cyangwa se ikabagaragaza mu ishusho nk'iy'ibikeri. Iri shami ry'ingabo zirwanira mu mazi Navi Spetsnaz ribarizwa mu itsinda rya Russian Navy Infantry. Aba bakomando barwanira mu mazi bafite misiyo yo kugaba ibitero byihuse kandi bitunguranye ku mwanzi aho ariho hose batumwe. Navi Spetsnaz bagaragaye mu ntambara ya kabiri y'isi yose aho bakubise ingabo z'amahanga nabi cyane. Iri tsinda kandi rifite ubutumwa bwo kurinda ibikoresho bya gisirikare by'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya aho biri hose kandi bakamenya ko bitekanye. Navi Spetsnaz ikaba irimo amatsinda biratandukanye ariyo Navy Special Reconnaissance OMRP. Irindi tsinda rya kabiri ryo ribarizwa muri Navi Spetsnaz rikaba ari itsinda rishinzwe imirwano yo mu mazi ryitwa Combat Against Underwater Incursion Forces and Devices PDSS. Abagize Navi Spetsnaz batozwa no kurwanira ku butaka nubwo bwose imirwano yabo myinshi ibera mu mazi, ariko bakispecializa cyangwa karusho bakagashyira mu mirwano yo mu mazi no kurwanira ku mirongo y'abanzi nyine nk'abakomando, ukongeraho no gukora special reconnaissance, ubutasi bukomeye kandi butanga amakuru ya nyayo ku bikorwa by'umwanzi. Izi ngabo kandi zitozwa no kwibira cyane mu mazi zikagera kure zikamarayo umwanya munini. PDSS, iri tsinda twabonye rishinzwe imirwano yo mu mazi, rifite n'ubundi butumwa bwo kugenzura inyanja ndetse n'imigezi mbere y'uko ingabo zisanzwe z'Uburusiya zihanyura, ukongeraho gusenya amato y'umwanzi, gushimuta, guhungisha abaturage udasize kurinda imirambo y'abasirikare bishwe kugira ngo batajyanwa n'uruhande rw'abanzi. Navi Spetsnaz ni ingabo zifite umwihariko wo gutoza inyeshyamba uburyo bwo kurwanya umwanzi. Izi ngabo zikaba ingabo zitazwi na benshi kandi zikorera mu mwijima mu gukubita umwanzi, gusenya ibikoresho by'ubwirinzi ku ruhande rw'umwanzi, gusenya ibigendajuru ndetse no gusenya itumatumanaho rye. Kubarizwa muri iri tsinda ntabwo byoroshye kuko imyitozo bahabwa inanira benshi kubera ubukomere bwayo, harimo nko kugendera munsi y'amazi ahantu hatabona. Urangije iyi myitozo aba akomeye haba ku mubiri ndetse no mu mutwe, bihita bimugira indwanyi ikomeye agahita ashyirwa muri iri tsinda rya Navi Spetsnaz. Inyuma ya Navi Spetsnaz hihishe irindi tsinda rikomeye cyane naryo rirwanira mu mazi ryitwa Russia Special Operation Forces KSSO. Iri tsinda yubatswe muri 2013 rimeze neza nka Delta Force y'Abanyamerika. Igitekerezo cyo kuryubaka ni igitekerezo cyatanzwe n'inzu y'umukuru w'igihugu mu Burusiya, Kremlin. Aba bakomando bagize Russian Special Operation Forces KSSO bakaba aribo bari ku ruhembe rw'imbere ubwo Uburusiya bwigaruriraga Crimea muri 2014. Aba binjiye muri Crimea bayifata bugwate n'amasasu menshi avuze. Ni operasiyo yatangaje abantu benshi ku isi bitewe n'uburyo yakozwemo kandi igakorwa mu gihe gito. Aba kandi bari muri Syria muri 2015 aho bari bafite ubutumwa bwo kurinda izindi ngabo ndetse no kurasa ibisasu byo mu bwoko bwa cruise, gutega ibice izindi ngabo ibi bita mbushi no kurasa ku bikorwa by'ingenzi by'umwanzi. KSSO nubwo bwose zirwanira mu mazi ariko zifite ubushobozi bwo gukora imirwano yo mu kirere, ku butaka, kurasa badahusha, gushimuta ndetse no kurinda ibikorwa remezo binini byo mu Burusiya. KSSO ni ingabo zashyizweho kugira ngo zikorere ibikorwa byazo mu bwisanzure ndetse no gutanga umusada ku zindi ngabo aho rukomeye, cyane cyane imbere ku mirongo y'urugamba. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.